smo stigli do onog posebnog dela večeri, kada ćemo predstaviti posebne goste večeras. Da. Imam posebnu čast da predstavim malog Johnnyja Rankovića i Master Blasterse. Johnny će ove godine predstaviti Srbiju na Festivalu Radost Evrope 2013 sa numerom Ja još uvek verujem u rock'n'roll ili tako nešto, sad sam zaboravio. Ali u svakom slučaju, ono što je važno, to je da je Johnny sa svojih 9 godina napravio fantastičnu pesmu, rock'n'roll pesmu koja će predstavljati Srbiju, koja će osvetlati obraz, bez obzira što neki nisu kao što su košarkaši, pa da neki smatraju da nismo trebali ni da očekujemo, ali ono što od malog Johnny očekujemo to da još dugo pravi pesme i da nas uveseljava i da nas uvodi ponovo i ponovo u zemlju rock'n'rolla. Pozdravite Johnnyja Rankovića i Master Blasterse!
pokažemo Evropi kakvi smo rockeri!